Mbica ino ya andu makuitwo ni mugogoteni ironania mathina maria aikari a Nairobi marokire gutungana namo kuumana na mbura ya muniko irokire kuura. Aingi ao makibatarikana gutumira migogoteni kuringa kinyagia kuria meguthiaga. Ni vibaya sana wakati ambapo watu wananchi hawapati mahala ambapo pa kupitia. Serikali tutengeneze njia. Kukinyesha maji inajaa kwa barabara, watu wanakosa kwa kutembelea. Na waria mathura kwaga gutumira migogoteni ni kugiginyana kuna gwithemana na kiguo kiria gikumang'ithiire. Barabara cia Nairobi onacio ciuma o uguo guku muhatikano munene wa ngari ukionekana barabara-ini itiganite. Mbica yuma ota iyo ringiriro-ini ria thukuru wa St Mary's Primary. Ruhonge rwa NEMA rukiuga muiyuro uyu ucungiriirio ni kuhingana kwa mitaro ya gutwara mai ma giko. We have lots of plastic bottles, unfortunately. Less of plastic paper waste. Kuhingana guku gugicungiriria gavana wa Nairobi kuruta mukana kuri kambuni ya mai ya Nairobi kwambika mihang'o ya guthingura mitaro eno orio. Na ruo ruhonge rwa NTSA rutarite atwarithia a ngari guthie na thibidi ya thi na gwithemana na haria hothe hari na maria. Oroho rugitara ngari kwaga gukuhaniriria na aria marakira bara kuhuthira icigo iria cigitwo cia gukirira. Na watwarithia a nduthi magitarwo gwikira nguo cironekana wega. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Monica Kaguni. Toka mzee.